جودنرات هر مزن کردستان عبدالله اوجلانه روژن داویدا به تیبتی جل سر مدیای جواکی د ناو کردان دا نقاش که تند آ جودنرات تیکرن کسی کوپی با جودنرات خسیار روژا و کردان عبدالله اوجلانه عبدالله اوجلان جی دسپیکا سال 1990 به دیتی کود جواک لپی گوتنین مگازین و پوپلیز دچه لوما هر چند سالان جاره که جی پی و کجدا در تخهوله دا kur rojava rast li gel bide şaşkirin û girseyê li pey vê gotina popüler birêve bibe. Piştî gotinên Wesad û Lawaz ên ronekbîrên Kurd gotinên Ocalan bi taybetî jî li Kurdistana Bakur bandora xweçê dike. Piştî nameya Ocalana 27 Şubatê di nav Kurdan da şikestineke mezin çêbû û nîqaşeke mezin hat kirin ku Ocalan PKK û Kurd avêtine ber dewleta Tirk دما کو خیانتا اوجلان دهات نقاشگیرین به پیوا جودنرات اوجلان هول دا و هشی کردان تبلهف بکه پیوا جودنرات تی چواتی پیوا جودنرات به المانی تی واتیا کنسیا جهویا یعنی یا یهودیا دشر جهان یه دویمین دا المانیا نازی جبو کنترل کردن نفوسا جهویان اف کنسی چه کربو پیشنگین جواکا جهویان رونقبیر نویسکار و پژیشک تین به سازیه و جوان تی خواستن که جواکا جوهیان بریوه ببین. دما امل دیروکی دنیرن به رنگی که اوبژکتیو ام دبینیم که سیاست نازی سازیین وها آوا کرناو بکارانینه. لیوکی که دنیویسا اوجلانا که شانده بو کنگره PKK را جبو پاراسنا مالباتین خواه خلکی دشینین مرنه. هن کسین دناب کنسیان دا جه گرتنه دما آوای بکارانینا کنسی دیتن خواه کشتن. هنین دنجی دیسا جی آلی نازیان به هاتن کشتنی. دربار موسیانا جودنراتان ده جهوجی دو نیرینان پیش دخینن. هند بیجن که جودنرات جبو پاراسنا گل و راوستانا تکشونا جهویان تبگریان. لهن روناکبر نویسکارین جهویا جی جودنراتان وکی گوپال سیاستا نازیان بناو دکن. هکه پی و جودنرات راست به جودنرات حری خطرناک عبدالله اوجلانه. دربار میسیونا دیروکیا آواکرنا جودنراتان ده هیچ جهویان جی نرینه که هفار نینه. اف بی و آنتیسمیتیک گرولا و نزلاله او اوجلان هول ده لسر سوسیولوژیا کرد بسپینه. نه دزانستا سوسیولوژی دا و نه جی دزانستا دیروکی دا تو جه خوتونه یه. اف بی نه جی جواکا کردو نه جی جتیگه ها دیروکی را چو قنجی چیناکه. تنه لشینا بی بین PKK ین بره ین سیخور خاین آجان هاتنه بجیب کرن. دناف کیوانان ده جی هکه ببیجن پشتی که اوجلان دست به بکارانینا پیوا جودنران کر لپی ورگرتنا آفرینه که جلایین آنتیسمیتیک و دروین اوجلانو ماموسه و یالچین کوچک وکی گوتی بارزانی جهونه یعنی یهودینه دخوازن وی فکری بربلاف بکن. جکیجان آلی و جیلی بنیرن بکارانینا پیوا جودنران لسر کردان بیواته یو لیستوکه که اوجلان حتی پیشنگین سرحدان کردان این کو گورن وانجی ندیارن وکی شیخ سعید افندی و سید رضا جی وکی جودنران بناو دکه. اوجلان جی بارزانیان را که 100 سالین داویه لسر ناو کردان لدجی سه دولتان شر کرنو سیستما کولونیالیست هجاندنه جی دبیجه جودنران نهاجی کادروی که سرتی و قیماغ PKK دخونو د مدیای PKK دا هر روز بریک و پیک نویسا د نویسینن کردان وکی جودنران تاوانبار دکن. هکه ام ببیشن که پیوا جودنران اوجلان راسته نها جهوجی ناپجرینن و دمه جودنرات هری مزن لکردستان عبدالله اوجلانه. گر گوتنا اوجلان یا جودنران جبو درشکرنا جیانا خواه آن جیان مالباتا خواه بو ماوی 24 ساعتان جهود دشاندن اودایا غازه راست بجی دی دیروکا کردادا کسی وکی اوجلان کرد جخورا نکرنا قربانی. جبو اثبات کرنا بر راستیا اوجلان قط نالازمه عمل سال 1970 بنیرن. اوجلان جبو کو نه اعدام کرن به هزاران گریلا کرن قربانی. اوجلان سال 1990 نهان دما دباله فريدا هات ترکیه گفت درفت بدن من از جوار خدمت بکیم. یک کجی فرماندار تک حسن آتیلا اوور را گوتی درفت بدن من سیداره ندن از ببم تاشارانی و اوجلان بو. اوجلان جبو کو نه ایدام کرن جی دولت را گوت از همو PKK وکی کو هند خوازم بریبه ببن. و اوجلان تنه جبو کو دولت را اثبات بکه کو PKK تو کنترولا ویدایا د توی هیوا سباغا سال 1990 نهان جنشکا و فرمان دا کو گریلاین PKK جی کردستان باکور بگرن.
گریلایên PKK di mercên payîzê da û bê garantiya ewlehiya rêkê ber bi Kurdistana Başûr ve rêketin. Li gorî qeydên fermiyên PKK 928 gerîla di rêya vekişînê da jiyana xwe ji dest dan. 305 gerîla teslîm bûn û aqîbeta bi sedan gerîla jî nediyar e. Ocalan dîsa ji bo ku ji dewleta Tirk re îspat bike ku PKK guhê xwe dide wî sala 2000 ferman da PKK ku êrêş yenekê bike. Gerîlayên ku her roj bi pêşmergeyên yenekê re voleybol dileyîsin, êvarê êrêş kirin ser binke û meqerên pêşmergeyên yenekê û bi sedan pêşmerge şehîd kirin. Di şerê yenekê û PKK da zêdetirî 200 gerîla û sê qadî wê pêşmergeyên yenekê ji bo ku Ocalan xwe ji dewleta Tirk re îspat bike şehîd bûn. Dîsa heman Ocalan di lêpirsînê da hevalên xwe yên damezirînrenê PKK yek bi yek ji dewletê re îspiyonî kir. Apo ji dewleta Tirk re got dibe ku İran bixwaze Cemîl Bayek bike rêber. O ji Hesen Atîla Oğur re got hemû fermandarên PKK ku dixwastin li şûna min bigirin min ew yek bi yek tune kirin û Ocalan wekî serfiraziyekê kuştina Mehmed Şener û rêhevalên xwe ji dijmin re vegot. Ocalan ji sala 1999 ve li İmrailiyê ji dewleta Tirk re şêwirmendiyê dike. Ji bo barzanî û Talibanî dewletê ava nekin, dewletên dagirker hişyar dike. Ji bo Hesedê dibêje ew bûne beşek ji İsraîlê. Em dikarin ji dîroka PKK Ocalan hezar mînaka bibînin û bibêjin ka Ocalan çawa ji bo jiyana xwe ya şexsî geç û kurên Kurdan dişandin mirinê. Li hember hesên mirinê çawa dillerîzî û çawa derdora xwe difiroşe dijminî. Ocalan ne cüret û ne jî helwestên birûmet ên Şeyx Ebdulselam Barzanî, Seyyid Rıza û Şeyx Seyyid nîşan dide. Berûva jî xwesipar dijminî. Ocalan niha wa pêşeng û rêberên Kurdan bi joderanbûnê tawanbar dike. Dûvelankên Ocalan jî kesên ku dixwazin Kurdistanê biparêzin bi joderanbûnê tawanbar dikin. Havallo Ocalan ji jodenrada jî derbas kiriye. Hûn jodenratekî ku bibêje ez Elmanim, dayîka me Elman e nabînin. Lê Ocalan bêyî ku zextekê bibîne bi serfirazî dibêje dayîka min Tirk e. Heke em bi her awayî li jodenratekê bigirin em dûr neçin. Ocalan hem jodenrat e hem jî serokê jodenrata ye. Lê ne hewceyî wê ye jî em ji Kurdên ku diçin nav refên dijmin re dibêjin xayîn û cehş. Cihê Ocalan jî li kêleka van xayînên dîroka Kurdan e. Li kêleka Diyapaxa û yên wekî Diyapaxa ye.